supaya tepat ibadat yang telah lanjut. Wahai bunda, wahai ayah balik dengar, naga masa tadoa lebat tempat bersawanya. Anu tanyamu bahagia jiwa urma ya hormat ayah bunda supaya jet anu tanyamu bahagia jiwa urma ya hormat ayah bunda. Anu ke tanah umur tudutun tajo babet tajo badengku menamaku piana jet mah anak sotip wajib maku neberi upah hadis firman gayumanan kau kama pegah. Wahai bunda, wahai ayah beli dengannya ke masa doa nubat tempat supaya jen ada tanyamu bahagia jiwa urma ya hormat ayah bunda supaya jen ada tanyamu bahagia jiwa urma dihormat ayah bunda. Anak metutut masa curhat putih menan kereta menan ulet putih besi ia siap kapularatan faedah mangat jituri Allah Nabi makman ayah. Wahai bunda, wahai ayah balik temut masa tajuan tempat supaya